سلام بیننده های گرامی. برنامه اندیشه نو است که این لحظه منظور شما میگردد. این برنامه منبر است برای جوانان روشنفکر، برای آنهایی که عاید بر رویدادهای داخل و خارج کشور دیدی تازه، نگاهی تحلیلی و موقع خودی دارند. بیهوده نیست که جوانان را نیروی تکان دهنده هر جامعه عنوان کرده و آینده دولت و ملت را با آنها مربوط می‌دانند. در این برنامه ما را همراهی نمایید. از آنکه امروزها جمهوری تاجیکستان در مرحله حرکت به سوی جامعه شهروندی و بنیاد نظام دموکراتی و عدالت پرور قرار دارد، ما تصمیم گرفتیم تا دایر به معرکه مهم سیاسی در پیش ایستاده، یعنی رایپرسی عمومی خلقی عاید به آوری نمودن تغییرات ایلوه‌ها به سرقانون جمهوری تاجیکستان صحبت داشته باشیم. مهمانان برنامه اینهایند: محمد صاحبوف، حقوقشناس، فردوس حییتوف، نامزد علم‌های فلسفه و همزمان سهیلی قادروف، سیاستشناس. خب بیایید صحبت را از آن شروع کنیم که شما دایر به این معرکه مهم سیاسی که 22 می مقرر گردیده است چی اندیشه دارید و اهمیت آن را در چی می‌بینید؟ رایپرسی یکی از معرکه‌های سیاسی بوده عاید به مسائل حیاتاً مهم جمعیتی آوازدهی برگزار می‌گردد. از جامعه جهانی ما و شما باخبریم که هر یک دولت دارای قانون اساسی خود یعنی کنستیتوسیا است. این کنستیتوسیا با مرور زمان با تکمیل یافتن مناسبت‌های جمعیتی با وارد شدن تاجیکستان به فضای نوی حقوقی و عمومی بشری ضرورت به میان میاد که ما معرکه سیاسی گذرانیم و نیازهای مردم را، معیارهای کنستیتوسیا را به معیارهای جمعیتی نزدیک کنیم. رایپرسی که در پیش ایستاده است همچون معرکه مهم سیاسی افادگر آن میباشد که جامعه امروزه تاجیکستان بعد به دست آوردن استقلالیت به مسئله های مهم و حیاتاً مهم سیاسی دور خود بسیار اهمیت داده ایستاده است و همین تغییر ایلوه ها افادگر آن میباشند که امروز جامعه تاجیکستان رو به انکشاف نهاده ایستاده است. امروز جامعه تاجیکستان یکی از جامعه های نهایت پیشرفته هستند و ایلوه ها و تغییرات هایی که در باب ها و ماده های سرقانون آورده شدند افادگر همین تغییر و ایلوه ها، افادگر و نشان دهنده همین پیشرفت و گلگشتگی تاجیکستان میباشند. در رایپرسی اشتراک کردن شهروندان مخصوصا جوانان این عملی شدن حقوقهای سیاسی شهروندان است، چون ما و شما میدونیم که در همه برآمدهای خود اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت تاکید میکنند و تکیه به جوانان میکنند. اشتراک در این معرکه سیاسی، وارد کردن تغییر ایله‌ها به کنستیتوسیا این یک راه نو به جوانان و کل مناسبت‌های جمعیتی آورده میرسونند. خب سهیلی قادروف، شما در این مورد چی اندیشه دارید؟ با در نظر داشتی رشد بیمیلان جامعه، با نظر داشتی تغییر یافتن مناسبت‌های بین همدیگری منطقه‌ای و بین المللی، همین گونه ضرورت پیش می‌آید که کشورها در قانونگذاری خودشان و مخصوصا در قانون اساسی بعضی تغییرات‌ها را وابسته به دورنمای رشد همین ملت یا این دولت پیش بینی کنند. با در نظر داشتی آن تغییر ایلوه هایی که به قانون اساسی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، همین را باید قید نمود که ضرورت اصلی وارد نمودن تغییرات به قانون اساسی این مساعدت نمودن به رشد باثبات و بیمیلان جامعه معاصر تاجیکستان می باشد. اگر به لایحه کنستیتوسیا نظر کنیم، یعنی این لایحه پهلوهای گوناگون حیات جمعیتی را در بر میگیرد، مخصوصا در قسمت جوانان اشتراک آنها در کارهای اداره‌کنی دولتی، در منصب‌های دولتی، اینچنین بخش‌های دیگر اقتصادیات، تکمیل دادن بخش تعلیم و تربیه. اگر با طلبات ماده 34 لایحه تغییر ایلوه به کنستیتوسیا بینیم، مسئولیت طرفین یعنی پدر و مادر و فرزند را در تعلیم و تربیه فرزند و فرزند را در نگاهبین پدر و مادر از جهت اجتماعی مخصوص تاکید میکند. همین رو باید قید نمود که جمهوری تاجیکستان در طول سالهای استقلالیت خودش یک مرحله معین تاریخی را از سر میگذراند و ضرورت پیش میآید که برای باز هم تقویت دادن عنصرهای دولتداری
همین گونه تغییر ایلوه ها به قانون اساسی وارد کرده شود. یعنی شما اندیشه دارید که امروز این طلبات دور زمان است باید عملی کرده شود. با اندیشه شما اشتراک در این معرکه سیاسی برای ساکنان کشور ما مخصوصا برای جوانان چی معنی دارد و مسئولیت جوانان در چیست؟ اشتراک در چنین معرکه سیاسی این ifade بی‌طرفی نبودن با سیاست پیش گرفته حکومت و دولت است و این لایحه اگر با بند و ماده های آن را تحلیل کنیم یک قطار حیات و فعالیت هر روزه ما را در بر میگیرد. تاریخ تمدن انسانی ثابت نمود که آموزش افکار جوانان، فراهم آوردن امکانات پیشروی و مهیا نمودن عامل‌هایی که با رشد ذهنی و جسمانی جوانان سازگار میباشد یکی از عامل‌های پیشرفت هر یک دولت و کشور به حساب می‌رود. جامعه تاجیکستانی امروز چنین تجربه تاریخی تمدنی رو به نظر گرفته ایستاده است و اشتراک جوانان رو در حیات سیاسی خیلی فعال گردانده ایستاده است و این گواهی اون است که جوانان که همچون یک قوه، همچون یک نیرویی که در عملی سازی و دیگرگون سازی حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور خیلی فعال می باشند، از طرف سیاست دولت خیلی دستگیری یافته ایستادند. شهروندان تاجیکستان علاقه تجربه اشتراک در معرکه سیاسی رایپرسی را دارند چون که کنستیتوسیای سال 1994 قبول گردیده که به آن 2 مرتبه تغییر ایلوه ها وارد کرده شده است. ما از جمله جوانان در اشتراک در چنین معرکه سیاسی تجربه دارند و هدف از این اشتراک کردن در عملی کردن حقوق‌های سیاسی، حقوق‌های کنستیتوسیونی، بی‌طرفی نبودن با سیاست پیش گرفته و مکمل کردن اساس‌های ساختار کنستیتوسیونی است. زیرا هر یک دولت را از نقطه نظر حقوقی، وضع مقامات دولتی، وضع حقوق و آزادی انسان این پیش از همه از معیار کنستیتوسیونی معین می‌کنند. وقتی که با این یان سند معیار حقوقی تغییر ایلوه ها پیشنهاد کرده می‌شود و مخصوصاً با قانون اساسی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، این به خاطر گذشته نیست، به خاطر امروز هم نیست، این تنها به خاطر آینده است. چون در بالا قید کردن که آینده از جوانان است، محض در همین آینده که در نظر داشته می شود جوانان روی کار میآیند و برای مثال میگیریم آسان بودن کار آنها، مساعدت کردن به فعالیت آنها، مثال همقدم کامیابی های جوانان بودن همین تغییر ایلوه ها وارد کرده میشه. یعنی برای جوان راه میکشه. برای چی ما میگیم که مثلا میگیریم همه طلبات هایی که در جامعه معاصر هست باید متمدن باشد، باید قانونا اساسناک باشد، یعنی یک مثال عمل خلاف قانون یا غیر قانونی نباشد. اگر در کنستیتوسیون همین تغییر ایلوه ها وارد کرده میشوند و همین بعد با نظر داشت همین تغییر ایلوه ها در دیگر سندهای زیرقانونی همین گونه تغییر ایلوه ها پیشنهاد کرده میشوند، برای جوانان یک زمینه، یک میدانی خوب فعالیت، خوب کار و میان میاد. یعنی به اندیشه شما امروز مسئولیت جوانان بیشتر از دیگر کسان است، یعنی باید در این معرکه اشتراک داشته باشند. از نگاه شما همچون یک آوازدهنده این شب و روز ساکنان کشور ما مخصوصا جوانان چه نیازهایی دارند و از این تغییرات چی را انتظارند؟ پیوستن به گروه‌های افراطگرایی و خلردار ساختن صلح و ثبات نه تنها در کشور بلکه در جامعه جهانی دولت و حکومت را نگران کرده است که یکی از این عامل‌ها جلب کردن جوانان است و این معیارهای کنستیتوسیونی هنگامی که تکمیل می‌یابد نسبت به تامین امنیت دولت در ماده 14 کنستیتوسیون، در ماده 8 کنستیتوسیون محدود کردن اوید به تأسیس حزب‌های دینی، مبلغ‌گذاری آنها از جانب دولت‌های دیگر، سازمان‌های عمومی بشری، ifade آن است که جوانان در حیات جمعیتی، در صلح و ثبات دولت، در آرامی جامعه باید سهم داشته باشند. به همین خاطر در آن برآمدها و نیازهای جوانان را اگر ما تحلیل کنیم از چنین پیامدهای کنستیتوسیونی آنها دستگیری میکنند، زیرا این معیارهای کنستیتوسیونی با مقصد راه نو شدن در حیات و فعالیت سیاسی، کاری، حقوقی و اقتصادی قشر گوناگون جامعه از جمله جوانان میباشند. باید
ҷавонони ташаккул ёбанд ки дорои ҷаҳонбинӣ ва мафкураи динӣ дошта набошанду бояд мафкураи хусусияти дунявӣ дошта бошанд. ҷавононе бошанд ки аз ҷиҳати сиёсӣ хеле омодаву ҳушёр бошанд, чӣ хеле пешвои миллат қайд мекунанд зиракии сиёсӣ, сатҳи маърифати баланди сиёсии онҳо хеле баланд бошад ва ҳамин нуқтаи назарро ки имрӯз ҷомеаи тоҷикистонӣ ба ҷавонон бисёр аҳамият дода истоданд, ояндаи ҷавононро бисёр рӯшан гардонда истоданд, дар ҳисси ҳар як ҷавон ҳамин бояд дида шавад. Яъне ҷавонон бояд фикр кунанд ки давлату ҳукумат имрӯз ҷавононро такягоҳи асосии худ дида истоданд бале ва ба ҳамин боварии давлату ҳукумат сазовор бошанд. дар сатҳи давлат ва ҳукумат ва умуман дар сатҳи сиёсати давлатӣ байнобар нагирифтани манфиатҳои ҷавонон ин як фоҷиа аст. вобаста ба ҳамин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон махсусан пешвои миллат дар ин самт бисёр хотиёна бисёр бо як мисол мегирем азми мустаҳкам муносибат мекунад ва дар тамоми суханрониҳо дар тамоми чорабиниҳои сатҳи давлатии ҷумҳуриявӣ ҷавонон санги маҳак ҳастанд. ҷавонон дар мисол мегирем маркази таваҷҷӯҳ ҳастанд ва ҳамеша қайд карда мешавад ки ҳама он корҳое ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ мекунад ба хотири ҷавонон аст. яъне ҷавонон бояд инчиро дарк кунад. ҳамин ниёзҳо ва интизорҳое ки шумо дарҷ кардед то кадом андоза дар тағйироти навбатӣ дарҷи худро хоҳанд ёфт? якчанд тағйиротҳое ҳастанд ки дар воқеъ барои рушд додани ин ё он соҳаи муносибатҳои ҷамъиятӣ нигаронда шудам. вақте ки аз ҷанбаи пешрафти ҷомеа фикр мекунем ё байнобар мегирем, яке аз масъалаҳои бисёр муҳим аст. шумо нигоҳ кунед, вақте ки баробар карда мешавад синни иштирок дар корҳои идоракунии давлатӣ ё идоракунии иштирок дар мансабҳои давлатӣ, ҳокимияти давлатӣ ба ҳайси мисол мегирем узви ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ба ҳайси вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, ба ҳайси узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳамчун судяи ҷумҳурии тоҷикистон, инҳо баробар карда мешаванд ба синни 30 солагӣ. синни 30 солагӣ синни камолот аст ва таҷрибаи таърихӣ ҳам инро исбот кардааст. аз ин хотир яъне имрӯз ҷомеаи тоҷикистонӣ ҳамин масъулиятҳоро бисёр хуб дарк намудааст. ба вазифаҳои давлатӣ таъин кардани ҷавонони синни 30 солагӣ худ гувоҳи ҳамин мебошад. бисёриҳо бар он ақида ҳастанд ки танҳо ба 30 солагӣ таваҷҷӯҳ кардани давлату ҳукумат аз он шаҳодат медиҳад ки дар ҳамин син сол мо бояд ифодакунандаи ҳамон орзуву нияти давлату ҷомеа бошем. ин аз як тараф кори хато аст. яъне ҷавон бояд то ҳамин дараҷа ҷавони ташаккулёфта ҷавоне бошад ки ба талаботи ҷомеаи имрӯза ҷавобгӯ бошад. ҳарчанд ки дар лоиҳа бевосита ишора ба калимаи ҷавонон ҳам набошад, аммо ин нуқтаи назари таҳлилӣ дорад. мо бояд ин ё он меъёри воридшударо на аз рӯи яъне хос воқеияти он, балки аз нуқтаи назари таҳлилӣ, мазмун ва моҳият мо бояд баррасӣ кунем. дуруст дар меъёрҳои конститутсия вобаста ба талаботҳо ба мақомотҳои давлатӣ шомил шудан, ин боз гувоҳи он аст ки ҷавон худро дар ин сину сол тайёр кунад, яъне масъулият ҳис кунад ки ӯ метавонад рӯзе ки дар чунин сину сол расад ба ин ё он мақоми давлатӣ ворид шавад. аллакай инро таҷрибаи тоҷикистон ифода мекунад, чунки мо дар сохторҳои гуногуни давлатӣ аз ҷумла агар дар парлумони кишвар бинем, имрӯз ҳаст ҷавононе ки ба сину соле ки ишора шуд дар мансабҳои баланди давлатӣ кор ва фаъолият мекунад. ҳамон тавре ки маълум аст, тағйирот дар ҳама давру замон ин заминагузорӣ ба шароити кунунӣ ва рушди ҷомеа аст. ба андешаи шумо тағйироти навбатӣ ба конститутсияи мо чӣ чизи наве хоҳад дод? албатта тағйирот ба конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон як қатор навгониҳоро ба миён меорад.
махсусан ин тағйири иловаҳо дар давоми 1 моҳ 2 моҳ ё 1 сол эҷод нашудааст. ин тараққиёти давра ба давраи муносибатҳои ҷамъиятии мо буд. маҳз ин 25 соли истиқлолият, дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, робита ёфтани Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷа ва мутобиқ гардонидани меъёрҳои конститутсия ба стандартҳои байналмилалӣ ин яке аз талаботҳои асосӣ аст. Инчунин мо як қатор қонунҳои нав қабул кардем, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санъатҳои меъёрии ҳуқуқӣ ки ин қонун дар бораи техникаи эҷоди қонунгузорӣ, дар бораи мукаммал кардани санъатҳои меъёрии ҳуқуқӣ, махсусан талаботи конститутсионӣ буд. баъзе онҳо аз таҷрибаи даврони истиқлолияти мо гирифта шудаанд. дар як қисми ҳамин моддаи 8 яъне таъсис додани ҳизбҳое ки хусусияти динӣ доранд, маблағгузорияшон аз тарафи давлатҳои хориҷа ё шахсоне ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон нестанд манъ карда шуданд. боз ҳам шаҳодат аз он медиҳад ки мо дар ҳамин таҷрибаи таърихии худ дидем ки буданд ҳизбҳое ки буданд нафароне ки ташкилотҳоеро таъсис дода буданд ки маблағгузорияшон аз ҳисоби на буҷаи давлатӣ балки аз хориҷа буд ва таъсиргузор буданд ба мафкураи ҷавонон. бале ва ҷавонон ҳамин чиза бисёр дарк мекарданд, инъикос мекарданд дар шуури воқеӣ, яъне ҳаррӯзаи онҳо ин чиз дарҷ мешуд ва аз ҳамин лиҳоз конститутсияи имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистон инъикоскунандаи воқеияти имрӯзаи Тоҷикистон мебошад. яъне манфиатҳои умуммиллӣ аст. ҳарчанд ҳамин тағйири иловаҳо ба оянда нигаронда шуда бошанд ҳам инҳо дар асоси омӯзиши таҷрибаи имрӯза ва гузаштаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омаданд. яъне аз солҳои аввали қабул намудани Конституция Сархони ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрӯз омӯхта шуд паҳлӯҳои асосии ҳамин масъала. муқаррароти қонун дар самтҳои алоҳида баррасӣ карда шуд ва то андозае ҳуқуқшиносон, ҷомеашиносон, доираи васеъи мардум инро таҳлил карданд ки ҳамин талаботҳои конститутсия то ба кадом дараҷа барои рушди бемайлони Тоҷикистон ва барои ояндаи халқи Тоҷикистон муҳим аст. агар аз нуқтаи назари таърихӣ таҳлил кунем, ҳангоме ки лоиҳаи конститутсия таҳия карда мешуд, ба таври сохта калимаи сарқонун дар қавсайн ишора шуда буд. аммо имрӯз исбот гардид ки калимаи сарқонун пурра ифодакунандаи калимаи конститутсия нест, зеро конститутсия ин истилоҳи умумӣ эътирофшудаи байнахалқӣ аст. дар худ муқаррарот, асосҳои сохтори конститутсионӣ, давлатдорӣ, вазъи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд волояти конститутсияро ифода мекунад. аммо калимаи сарқонун дар баргирандаи моҳияти пурраи ин масъалаҳо нест. тавре шумо ҳам медонед, конститутсияи мо соли 1994 қабул гардидааст ва солҳои 1999 ва 2003 ба он тағйироту иловаҳо ворид карда шудааст. ин дафъа маъракаи райпурсӣ аз ду маъракаи қаблӣ бо кадом хусусиятҳояш фарқ хоҳад кард? ҳар як тағйироте ки дар ин ё он мавқеъ сурат мекунад вобаста бо назардошти вазъ ва ҳолати кунунии ҳамон марҳалаи ҷомеа аст. албатта соли 1999 ҳамин талабота ҳамон вақт пешниҳод мекард, соли 2003 ҳам дар навбати худаш ҳамихел буд. аммо бо дар назардошти омӯзиши ҳамон таҷрибаи ду тағйироти қаблӣ ҳамина бояд қайд кард ки аллакай дидед баъзе аз тағйиротҳое ки дар ҳамон солҳо карда шуда буд дар ин тағйирот аллакай аз матни конститутсия хориҷ карда мешаванд. хуб муҳаммад, шумо дар ин маврид чӣ андеша доред? дар солҳои 1999 ва соли 2003 ниёзҳои ҷомеа нисбатан дигар буд. чунки мо нав ба истиқлолияти давлатӣ рӯ оварда будем. баъзе омилҳое буд ки мо такя ба такмил додани мақоми олии қонунгузории кишвар, такмил додани низоми судии кишвар, яъне он замон заминагузор будем барои рушди давлатдорӣ. албатта инчунин агар ба талаботҳои тағйири иловаҳои соли 2003 такя кунем, мо ба моддаи 5 конститутсия оиди арзиши олӣ эътироф кардани ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, инчунин ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои инсонро ҳамчун ҳуқуқи фитрӣ табиӣ эътироф кардан дар сатҳи конститутсионӣ ба миён омада буд.
аммо имрӯз ки мо ба дигар талаботҳои нави ниёзи ҷомеа бо назардошти ҳам омилҳои дохилӣ ва ҳам омилҳои берунӣ зарурат ба миён омадааст, ин ифодагари он аст ки тоҷикистон вобаста ба вазъи иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқӣ нисбатан аз солҳои пешин фарқ мекунад. ҳанӯз соли 1999 оқибатҳои ҷанг яъне дида мешуд давлат дар як давраи яъне барқароркунӣ на танҳо сохтори давлатӣ, балки барқароркунӣ омилҳо ё унсурҳои иҷтимоӣ хеле равона шуда буд. аз тарафи дигар як фаҳмиш буд дар ҳамин давраҳо. ҷавонон фикр мекарданд ки иштирок дар райпурсӣ ин кори калонсолон аст. ҷавон бояд дар он ҷо иштирок накунад. лекин имрӯз ҳамин иштирок, ҳамин фаҳмиш доир ба тағйиру иловаҳо нисбат ба фаҳмишҳои солҳои пешина хеле дигар аст. имрӯз аллакай дида мешавад ки на танҳо ҷавонон, балки ҷомеа хеле фаъол аст. яъне ҷомеа дар ҳамин ворид кардани тағйиру иловаҳо ояндаи гулгулшухони худро мебинанд. яъне ояндаи ҳамин ҷомеаи тоҷикистонӣ аз ҳамин тағйиру иловаҳо иборат аст ва ҷомеаи тоҷикистонӣ имрӯз ина дарк карда истодааст. ҷомеаи қаблӣ нест. ҷомеаи қаблӣ нест ва ҳама ин шаҳодати он аст ки яъне имрӯз мо хеле фаъол шудаем, аз ҷиҳати сиёсӣ ҳам хеле маърифатнок шудаем. хуб, ташаккур ки даъвати моро пазируфтед ва дар баррасии ин мавзӯи муҳим иштирок намудед. бинандаҳои гиромӣ, дар охир ҳаминро метавон илова кард ки райпурсӣ беҳтарин ва равшантарин намунаи демократия аст. зеро тавассути райпурсӣ конститутсияро ки заминаи тамоми қонунҳои кишвар дониста мешавад, мо онро мукаммал мегардонем ва барои рушди ҷомеа ва рушди шахсии худ заминаҳои ҳуқуқию иҷтимоӣ фароҳам месозем. пас иштирок дар райпурсӣ ин иштирок дар ояндаи худ аст. инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. агар доир ба мавзӯъ пешниҳод ва ё дархосте дорад, онро бо нишонии мо шаҳри душанбе, кӯчаи беҳзод 7А ба мо расонед. ҳамзамон касоне ки натавонистанд ин барномаро аз аввал тамошо кунанд, метавонанд онро дар саҳифаи интернетии мо бо нишонии www.jahonnamo.tg тамошо кунанд.